Yengbire Bopunam Pusarachandra Sharma Impact News gi Sayorsi agenda Manipur Taram Noksari. Ngasi agenda Manipur Kanagado Wafum say Maruina Manipur supply sing Kikarigi Hugi Matik Jade supply to gi Polum Sing do substandard Oi the heavy Wafum set up department Sing do Kari Toki Dubu Maruina Handaki 2015 try the Hora Kanda 15-16 try the Hora Kanda Manipur Police Ki Department Yamaruba Department name of the law enforcing agency police say Yamaruba Department Yaduna police modernization gi matungina chawkhatlanba policing say well equipped ohenbagi maduki khongthang amoina paikhala khupsingda wireless set ki supply tawbagi scheme achobama scheme thokre habasi maroina akhoi daily report Manipur da phongba pawche singda report tawnar khiba scheme leire maswai si substandard over port aduga company seranturan port company emna disawa company emagi mingthasan bagi aduga swai sta achobba paisa sing manghan giba aduga achobba paisa sing haina thokhi phibam leirabra habagi matang se yanana अखोगी लोकल न्यूज़पेपर हुएलें पाउनी हाना रिपोर्ट तौरपने अदुई मतुंगिना पब्लिक अकाउंट कमिटी ने सेमदन मदु थिकटपै मतांग अमा मांगी पानब सरकार दुनसु तौरमे अदुगा हंदक अनौबा सरकार लाकपदगी बीजेपी सरकार लाकपदगी नहोना एसआईटी सेमदन अखोगी थिकटप खोखपै मतांग चंगजले टिकट पर लोग्रे रिपोर्ट थंगरे सेंग बि टेबल ऑलरेडी रिपोर्ट टू टेबल तौखरबने अदो फाइनल मदुगी एक्शन लौखलकदब एक्शन सिंग कैसिंग दि होजि थोलक्त्री मदु थुना थोलने खले अदुबो करिगुंबा कांदा असेगुंबा स्कैम सिंग से हायर अप्स ऑफिशियल सिंग से न हायरकपा ऑर्डर हायरकपा वाफम दुर मरम मोरगा मखाद लेजरिबा अखोगी ऑफिसर सिंग से सोई तौदबि यादबा चेनखिबा अदवाइदसु दुम अदुगुंबा सिंगसु थोकपा जाला नत्रगना खरा मु हाइदोरप कांदा मसीगी सप्लाई सिंग से मणिपुर पुलिस की करिगी डिपार्टमेंट सिगी जितु सप्लाई तोई पोलम लेरे सप्लाई तोरप कांस्तेदा करिम कांदा अखोगी सब स्टैंडर्ड ऑफ पोट सप्लाई तौसनबा अदुगा कंपनी सी ओइदबदा कंपनी सिनी काइना हाइजन गे पोक्सु ओइथोकपा याबा जला हाइबगी मतंगदा पुन खना जनबगी तंजारदुनी लोन लेंजन बिरबगे सिंगदी आइगी येट इथंग थंग फंबिरिबसी मोरांगथेम राजचंद्रनी फॉर्मर डीआईजी टेलीकॉम पुलिस डिपार्टमेंट ने डीआईजी ओइना पुलिस की एखोगी टेलीकॉम डिपार्टमेंट थबक पुबिर तामो राजचंद्र बोई तराम नोक्सरिंग सेगी केनोस्ति हानानबदा अदुगा तामो राजचंद्र की ओइद लेंजन बिरबसे हेमंत कुमार निंगोंबा एडिटर हुएलें पाउनी मणिपुर एडिशन नि तामो हेमंत बोसु यामु हेमंत तराम नोक्सरि अदुगा आई हेत थंगना फमिनि जेरबसे खोइरोम लोयालाकपा एडिटर नाहारोलगी थौदांगनि तामो लोयाबसु तराम नोक्सरि यानानबसे आइना चौराकपा आइना सुम मसिकी पोसे तामो अखोइसु याम हेना खंगबसु ओइतबा करिम कांदा अदुगा पुलिस डिपार्टमेंट दा थुई काइसे ताबददी नुंगाइजदबा मरमदी वेल इक्विप होबम संगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने ख्वाइदगी वांगबा पुलिस आदि थाकी थिजन खोचनबा अदुगा केसिंग कैसिंग नेनबा टिकट पदा हाइरदी पुलिस डिपार्टमेंट से यामरुबा डिपार्टमेंट थादुंगबा याद्रबा अदुना करिम कांदा स्वाइदा सिननबा पोतगा सप्लाई तौबो स्कीम थु एसी इसादा ताब याम नुंगाइतबा पोने अदुबो पर्टिकुलरली हंदकी वायरलेस की सप्लाई की मतंग से तामो 2012 तामो रिटायर तौबिरे तामो करिगुंबा काना तामो लेरिंगेदा सप्लाई सिंग कैसिंग थेंगबिरकपदा असिगुंबा लाना सप्लाई तौसलकपा सबस्टैंडर्ड ओइबा सप्लाई तौसलकपा सिंग करिसिंग सिगुंबा सिंग तामो ओइथोकनिङाइ ओइबा जालासनिदा मसी यामना ऑनेस्टली हाजरबदा अखोगी पुलिस टेलीकम्युनिकेशन वायरलेस हाइगसु मैम खंगको अदगी अतोगी टेक्निकल लैंग्वेज दा रेडियो हाइरासि दुम खंग रेडियो सी खर कंफ्यूज चले न कोइ वायरलेस ओइना सु याम तामसिन नै मसी अखोगी नेटवर्क सी हार्ट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट अदुना अखोगी मागे ऑनेस्ट ओइदबा मागे सिंचर कैरेक्टर अद ऑल राउंड जे मागे कय हतारे इंटीग्रिटी लेटमिटी हजिक डिपार्टमेंट से वर्क तौबदा नुवाइते मर याम सेंसिटिव ओइबा ऑल इंफॉर्मेशन हजिक तब कोई मोबाइल थोरपदे फमने महौसादी डीसी मदगी एसपी मदि पाउ कोइना थादोक थाजिन तोबसे मसी जी यामना कोई कॉन्फिडेंशियल सेक्रेट टॉप सेक्रेसी ngakna liba koi department sana doina pibani pass tawbani aduna masi yam sensitive over department ina equipment dagi chingna mi bhaubase masi si koi yamna kari haitare high tech ta yamna of caliber haitare koi gi katukaran tawba substandard oiba adu magi room se sulai leite hai hojiki issue sida aina hek masiki pausi aiding sa hajen to ni ko tv num bise kya jengdre only ai facebook ta natana ado sumba pausi khar let wen tari khabar da sumba khara koi gi wireless ki matang na tari habdagi mi na igonda phone torpada kari gi nang yobra nang gi matan da thopra sumba wireless ki kanoma tawri adaga public account committee ne thigali gaina tawle adagi ai nungai badadna ai masiki pausi masi si
ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤ ꯅꯝꯕर 2 ꯁꯤ ꯅꯝꯕर 3 ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ나 ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯧꯏ 2 times ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯅ SP ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ 2 times ꯖꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯐꯨꯖꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯦꯇꯦꯂꯤꯌꯟ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯜꯇꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯨꯖꯤꯁꯨ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯁꯥꯏ ꯐꯨꯖꯤꯁꯨ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯞꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯂꯈꯅꯧꯒꯤ ꯑꯞꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ UP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯟꯗꯔꯇꯦꯀꯤꯡ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯐꯨꯖꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯐꯨꯖꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯞꯇ꯭ꯔꯣꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯞꯇ꯭ꯔꯣꯟꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯪꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯩꯗ ꯊꯝꯖꯈꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯒꯤ SP ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ICOM ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯅꯣꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯦꯒꯅꯣꯁꯇꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ DGSꯀꯤ ꯔꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯅꯨꯡꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯒꯅꯣꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯕꯦꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ICOM ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯦꯒꯅꯣꯁꯇꯔ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯁꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯁꯕꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5 ꯋꯥꯠꯇ 2 ꯋꯥꯠꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯇꯤꯡ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ CMꯗꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯦꯃꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯁꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯁꯦꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ I don't think ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟट ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ 30 ꯋꯥꯠꯀꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯌꯁ ꯇꯨ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ 20-25 ꯋꯥꯠꯁꯤꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕꯅꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯁꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔꯝꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯕꯤꯂꯣ 1 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ 1 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯟꯅꯕꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯇꯞꯇꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯟꯐꯤꯒꯨꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭रीꯗꯒꯤ ꯏꯟडियाꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯥꯔꯀꯦटिंग ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯂꯧꯔꯒ ngasai hariba company du ge muk longbo khopagi adugi posima dum lei karim kan Japan da sab potu India la kan da company ming mogi lejeri boduna authorization dor kan company ming homboi khopagi potu di madu mogi atopa lejeri mani standard oiba khopa supply tor posti tamon lengi thengati matung da su thong ne thajadi ha quality di strictly maintain to we have maintain to jamu hemta ujiki pose asem bodi huel lampau gi kari da report to guru chap chaba
reliable source am le kanda report to we ni scam am thue ai bagi matang je damo sam na kanda swai gi matang se scam gi thabak se damo Manipur da torki ba sin bi leire masi tawdaba kanda masi gi mamang da police department nata par su scam ge thong ngai tanja sing kai sing thu leiram ba yain khali aduga chap chana damo handa ki wireless supply gi post gi scam se damo masi thong ngai chances aduga thokhi bagi keno se kam reliable oige sini damo masi sama da sama asumena khali masi da karim da doubt leite ngonda ado masi post se hojik si ai ngonda defamation amakak lei defamation se delhi da tawbani ai fight tawri moina sangdo haibani aina sangdo haibani aina ha moina haibsina akhoi lalen sangdo sini da ai sungya sangdo sini ai fight tawmena moi company sina delhi da tawi case si fight tawte ai hoji delhi da fight tawri ado ai hoji chodum still lepi aran ba tawi yam sauna aran ba tawi aran ba tawse mathang amata nate mathang mayam ma tawi ai khangi matuma masi pose summi natraga lali haibasi akhoi handakta semkiba SIT na pekeba report da di soina leram gane khali mamdi muida fact finding mayam europe gramni akhang ai mayam gi yorabani aduna ai maduda thora kanda aina kayam yamna paw se kayam yamna lan khibano natraga chung khibano haibadu aduda khangane ai thamjage ado aina ahan bada paw se kamai tokon laki do kuisu kuire 2013 12 bai to thabak ni poche kuiraba kaino ni paw ni nong ma masi maming adum panba yaren khali akhoi hana akhoi kanu minister oramba akhoi marup oken gi da satpa kanda akhoi si sum mayam na sakhang banina magi score kangu duna wireless pairaga aingoda tamam dang ai khona hare tamu yembiu sim mo su wireless am ti yembiu na kai aina kai dorge ne wireless na akhoi di hana su wireless ka si moina paijabwani sum ujabwani munna khangdewa aduga yongko tamu muthak ke moi muthal muthal ga thal kanda hetera na thore plus tor nap tong nap sele man de hetera ina thora bwani da aida tamo si yong akhoi da pir si ne na pir ni aduga manung dana hetera ne thore ni hai ade aina ka ai khale monda ai kaim knowledge leite hanate ade di magi interest to ai khange ada ai kuina suwai sade hoi ai kamai to ya ge yenge na ai torga posi matang cherak pan yam kui changi thi bada si posing ya do yam confidential oiba pot naktani na akhoi da lik oiba sungam de kanam da sungam de yam wan changi adu gi potu ku na khangak pani si posi posi supply tawrisi kanoni akhoi portable radio koi kano se khunna paiwa handset masa si samaga yankhai ni aduga gari da panba kano se radio se khoi kano sina akhoi gi wireless sina samaga humdra mangani aduga repeater sina taraga ni thoi piri sida muina akhoi supply order ma khoi kano police headquarters na tawi supply order tawkan sida magi lawgada post karino pigada post karino ji yam phajana falle hetera akhoi kano akhoi thar kanda piona akhoi haire model si moi leibran hana loin kau yaktani leina haire le kanda birta boy wane haibadi kudamoina haibada aina paijari ba Samsung mobile sida Samsung mobile leite na haraga akhoi leitabi mongda atop company amagi aman nafsala per koi wane post aduga thagale yen kandana loin ma kaino wen bai wane akhoi atop company oile na wane aduga di akhoi right chikari no sinida police ta pir ga right chikari no sinida mioi kharna sanabagi pot ama lei do adu ni ahan ba koi da fauri ba intention di yam mi adu man da lei mayam sing do adagi di ngasai gi ko na test tori koi gi moi technical test towi amadu gi report amon da lei report ni ai no ji thamjari si report si tawkan si da taseng na moina kamai to ge bu akhoi gi pu hai ri ba model si akhoi gi si da ma hai ji M318 CPU hai bane CPU high kansida M gi dani ko M mobile dani ko akan sai gari da pan basani ko aduga madu technical test of kandana DMR hetera set model number harga MD788G ji thorpoi wane poche technical test of kanda ado phare sima yare sima di kabu sai gi mai channel da khara ga to ga so ta ba noi ta ga so ma to ga so gi mai range ta ga sonjar ga su yare repeater tara lehen leye repeater tara lai base repeater se hoi single code hai tare moi se ngasagi channel amadi hina yati taseng na harga di madi unicode ogeda bne hoi ne pu hari ba magi DMR na harga di magi kanogi malem gi oina magi mathau ta ba khangna bam lei port se ngasagi digit mayam legeda bne laitok lesin yaraga amadam lei taroga wireless pau phono bi abgi magi record mayam legeda bne adu leitana unicode pi bai wane ba unicode to di company emana sinba port amane adu police ari madu yabna te ba adu hoji su kadore ate hana lei mayam duga sanada na hoji single code adum targa lei sine ba aduga yam sangna satti port
सिंजे अदुगी टेक्निकल ओइबा मयाम लैय अदुगी पोतु आइना फंगाकांदा पोटसे ओ असोइबा लैरे ना खोइना सुम मदुगी द पोतु पुथोकoi वाने लाइगाक मिंग संगोन पुथोकoi वानी तोबा चावबा अम तोबा तोबा फुमदुदी अदुना आई कोन लाक्सके करीद लेगे दुदी आई लाक्सके कमाय तों सोइनु आई कोन लाक्सके ओके थैंक यू तमो लोया लाक्चरिंग विषय में थौदांग साइरिबा रिपोर्ट से सेप्टेम्बर अहम हंतक ममंग था सेप्टेम्बर 2017 गिदा मरोइना थिकटपा स्केम थोपई पोतुम दे खमदा स्केम दु लाली चुम्मिगी दी मदवाई की पोतु दी थंबिदे दी अदवाई दुदी कछु थोदो ऑब्जेक्शन लेते दुगा थिकटपा अदुगा स्केम थोपई मतंग से मरोइना हायर अप लेवल सिंग स्टडी सोक सोक तबा अदुगा खरा हंदरक पाहाई ताई सम नारे कांदा पोचे फंगे कान पोचे फंगबनी रिसीप की सोयम तो नतगना पोचे चेक तोरबा याब्रा काना चेक तो काना स्वाइदा चेन्नगदोरिबा स्वाइदा इन्वॉल्व तौजबा हाइदी सोय तो हाइगा तौबा अदुगा करिम कांतदी मसादगदी अइन खनबदा तौदि तौनंगिद्रे के तौदबदी याद्रे का हाइबगी मतंगी पोने तामो एस्केप कोचिंग मरानदि लेतबदा अदु मरान लेबा सिबा अदुगा दंदी सु मोइना चहौबा तसेंगना मोइना मदु इन्वॉल्व तौरबा मोइना मदवाइदा स्केम थोनबा मोइना पैसा फंगुबदी नतबा स्वाइगी रिपोर्ट अम तौबि तामो मतंग खितंग एक्सप्लेन तौबि सुन सिगे मागी मोड ऑफ इंक्वायरी हाइतारे मागी यम सिंसियरली अदुगा मति इंक्वायरी म तौबतुगी मथौ ताय हाइबनि यम सिंग हाइ कांदा मसाई ममांग द सरने ताकपिगिबा स्कोप गोट हाइबदो बलिगी हामिंग ताहनबगी फिबम लेबा मरु हेमंतन हाइ यम चुम जाने मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट सिटी मसिदी गसे शुरू मुरु द लेबा हाइतारे ने हंदकी सिदी 2015 गी कना मे था द पुन्ने सप्लाई तौरबगी रिपोर्ट अम फंगेबा वायरलेस की मतंग से 2015 से सब्जेक्ट टू करेक्शन ओरमबय ओरमदबय को बट हेमंत मरु हेमंत हेलपाव की एडिटर रिपोर्ट तौदिंगेगी ममांग सिदा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट यूनिफॉर्म की बूट की जर्सी की कांगदोन की सप्लाई तौखिबा सब स्टैंडर्ड ओइबा सप्लाई मयाम तौखिबा क्वालिटी सुदबा क्वांटिटी यावदबा मयाम सप्लाई तौबगी रिपोर्ट अमा आइने तौवे इवन अखोगी इम्पैक्ट टीवी एंड आईएस टीवी देसो ngang ki pra khali even radio deso aduga ngang ki pra khale मधुगी रिपोर्ट टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी ना मधुगी केस तो लोखत खीते थीजन दिएबो मधुगी मोहत युम दे लागा नोंगोई पाइबा मरी लागा हाथी को तान तानबगी फिबम तागी मयाम चंगदना लाओ खोंग तोंगनिबी मतंग दो अदुना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट सिदी मसी मनुंग यामना हायरगदी फजदब वाफम मयाम अदुमक लेरे थबक तौबद हंदक तसु ngachagi सप्लाई तौबद पेटी सब स्टेटर बतौरमेन बेल तौरमेन अदुने बलेर अदुना वायरलेस सप्लाई तौबगी मागी लानबा नत्र चुंबगी वाफम दिनि तोंगानबम थमकान मरबे हेमंतन थमे बडी फोटो याम चुममगनेबा बट मदुगी मागी मोड ऑफ इंक्वायरी मागी हायर अथॉरिटी दुना तौ हाइदना तौखिबदु इंक्वायरी दु द हायर अथॉरिटी दु योहंद्रगा अतोप मागी सबऑर्डिनेट स्टाफ सिंग द ngachagi दशा तहन्न भाइतारने स्केप गोट तहन्नबगी फिल्म त तोरप मान खरा उबदुनी द अंतक सप्लाई तौबदुदी ngachagi ममांग दजु तमोरा चंद्रना हाकिबा अतोप कंपनी अमना सप्लाई तौर अतोप कंपनी ममिंग नफसली मसीदी हानदगी हौना चनरप पोटने हाइबगी वाफम अमा अदुमक मागी मनुगी याम टेक्निकल ओइब पोतुदी तोंगान लेरमगनी अदुगा आइदी ngasi जौसी बिफोर हाफ एन आवर्स द इंफॉर्मेशन डिस्कशन जे हारपने इन द डॉक्यूमेंटेशन दि पोरखंगमद्रे को अदु ममांग द आइंगोन दि डॉक्यूमेंटेशन जे खरे अदुम लेयबा आई सामंग नसु मणिपुर पुलिस वायरलेस लेबगी वाथो मियोय खरेबु बली गे हामिंग तहनगदोरी हाबगी रिपोर्ट अमा आइगी एंकर द सेप्टेम्बर की तांग अहुम जिदा फोंगी बनेबा आइगी मदुगी चपचाबा इन्वेस्टिगेशन आइंगोन दे लई हौजिक एसआईटी की रिपोर्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द थमखरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मीडिया दी हरप मीनी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट से करीनो फजन खंग मीनी हाइबा मनुंग अदुना एसआईटी ना रिपोर्ट तौरेब रिपोर्ट तु मदुगी फाइंडिंग फजन खंगमनी मदुद कनाना लाली कनाना चुमी करी तवे हजि मागी तोंगानबा इवन से तामोरा चंद्र भावद तोंगानबा ओकेजन नमद तोरकान तोंगान हंगमनी हाइबा वाफम जे मागी सुलेंबनी अदुन मरा लेबा मिदो दंदी पीजनु तौबदबु मरा लेबा मिदो कनानो दो फाजना पॉइंट ऑफ वम दि फैबा
अखोई एसेट नि पीपल सिंग के एसेट नि पीपल सिंग की प्रॉपर्टी नि कहीं वो स्कैम हम थोड़े अदुगा मधु चेंडर का ती हायर अप लेवल तो योना yes yes मर स्वाइदा लेजब सिंग तंगाई फदना मोसे सोयगे तौदे दना तौजरुबा अदु करिम कांदा पोतो ए लांबा चुंबा यंगनो लौसल लो गायन का हायरा सुम लौसल ब कांगु सिंग इरादि लांदबा होय करे मोइसो दुम कैदो लौसल नो हाबे क्वेश्चन दि लाकि लाकनी अदुबु फोर्स तो वै फिबम सुलै अदुई दु तोरप कांदा कनादई थोड़े पोसे सम सम नारे कांदा मकोक से कराई नो हाबदो मकोक फो yes adudane conspiracy khara yawe haji aina after the my investigation yamna sang investigation to kan conspiracy khara yawlen me ba samna habda ai gi mathakta higher kanu senior officer wadi nang turaga di ai compulsory nang gi sit famoro ni habagi ko am yawri wa soida report to wasida aingon da adugi document lei loi lei aduna ngasai masi conspiracy che masi leram de batarga tarba home department ki makha de le department sing che yam phane nei semai khanje bai wani da thank you tamora chandra maroina 2012 September tamo retire toropuni tamo amorom da hari tamo afaba ngakta uro lakponina afaba ngakta uro ga tholokponina tamo karim kanda yes matung dastum pharamdau manbagi feeling du tamo ai admit tawjai ai recognize tawjai tamo aduga main oina technical oiba potnina ngasai ki wireless ki set akhoi ki police na kaina scenery basing aduga MR scenery basing da yes on to bukanda company na mamang da mathaba aduga on to bukanda screen gi display da duna ama tholopoi matang du mudi adugi potu ri damo ngasai heavy damo ngasai Japan na saba du khoi sai da la kanda marketing toro kanda adu main lei basu dum yaudi adugu mai area duma leihre damo marone repeater gi matang che damo repeater se single code aduga unicode ki matang pan bi tamo adugi madwai du kitang ina kitang khare hena khangjaning ba hai masi aigi yamna neutral oiba view ma haji hai bi itself is a allegation itself is highly technical adagi department na police department na koi committee ma sere society na koi gi petty check to baga adagi any CCTV check to baga koi wireless check to bosigadi ajiki ai se SIT dubu against the gangja de ko yamno nutrient oiba police department chu yaudam atai department ko kudamona MIC da haraga sumba allegation am lere minister of home affairs da repeater haigi su yai adagi single radio haigera channel haigera just aikoina karigumba incompetent oiba kanagumba mi kharana sumba defi ama lei channel gi orasu adagi court gi orasu sumba wahi sinaraga media daga laaga maduna adi committee em seme committee si police department kataki oina seme ai ujabad ko ai samak baduda chahi kunthra le germany magi ege sangang jabna te ko yamna high tech oiba technical gi committee ma ai ohenjaning maramdi madugi setu yai yade channel du da aikoi gi amma work to wi tai work to de ka haibase masidi koi discussion gi wani aduga finding du de masagi ai gi blood chi a ra b rai se masidi laboratory na hide di khangdi hajariba ai a mali b mali hebdi maduna manbai wari ni ko aduga aina panjari si kai nobu SIT sigi kaigumba yamna masije honestly to ge hargadi highly technical not involving anyone from the police department adu to hodingi maduna asagi repeater gi check to bi gebra adagi magi nomenclature me amdo masi loina check to gebra output check to bi channel check to bi whatever gona supply order da yaugi ba koi gi specification me am singdo fulfill oi amasu oi de haibase masi koi gi technical committee na yengdragadi sumnagi police department na home department na koi committee em seme koi na adu du yengore habitu di kitang ai side gi di kitang maramdi set ama yai amasu yadi habase masidi aina khanjaba phawde di kanoda koi gi kanoda India da kudamana forensic science laboratory na koi pangai dam leko nongmai yai amasung bo mama phare kudamana ani speak oringa da ina soi tawe wireless set underground sin bo wireless setting che masi channel chi asuk pali asuk le na ina u base quote yorga ne mun mo logdem SP wireless is not a competent authority aduna marab oduna ajiki naharon phari myam sing che beleloi chale ai samak home department su appoint over technical ki SP mani ko aina piba certificate se
wireless set asu bom asu nungmai asu ena pharaga police to pulai aduga ai comment pi no khoi test tore test tor kana khoi na masi channel che work tawi adu work tawi output asu legai khoi pi ba ko haibo report si iona court puthok batam dana honorable judge na mana yade man he is not a competent authority ai hajiri se kayumba wireless set ama nataga instrument ama magi competent authority india da li si amak tane aduna khoi su forensic science dagi test over ngam mana khara ngam dam tu khoi mapadan oi thai blood ki oigera khoi gi bullet ki oigera case more than 4000 case khoi pending le forensic science da sai tok na masi wireless ki si ya na thokpa case ni na ai submission ni ko masi hojari ba panbi ge ba allegation me am sing se masi proof tok jhar ga di my due suggestion jidi yamna high technical oi ba khoi gi technically committee not involving from police department adudi nutrient oiba finding dugi matungina viewum na adudi it is up to the authority koi gi ngasi gi discussion gi ma loge so lo so that is another thing adu ai gi di comment ni madugi high tech comment yamna nutrient oiba body du na asagi set khuding mak repeater khuding mak test khan map sing do loi to bi raba according to the supply order aduga report ma submit to raba adu di madu do khara koi gi Hagada in Kanje Egida. This is my suggestion. My Ampuna Yaninga, Aduna Tabida, somebody CRP OVI, the BSA OVI, Koi Makale Bambi, Matale Bambi, Masi Setsia Dre, Masime Yai, Aduto Vigana, Hairaga, Maduda Base Toraga, Gomeda, put up Toraga, but this is Lorgadi. It is up to the government, the authority, I get Padu, Legende. I know Pabs of the Siki committee say it should be highly qualified, technical qualified oiba committee duna moina tawdi thom chu haji duni ko doctor na blood group yeng mada doctor ni yeng de laboratory ni yeng x-ray yeng kari any time matam da khoi report to doctor masana log de khoi clinical report to lowe o basi cancer na re blood sile adegi hemoglobin asuni low ori adegi tb na re ga sim wen pi ba moi report lowe hajari ba adugi symptom jane ko hajari se adu ngasagi procedure da ngasagi matakta man napa makam nap to hajak ko monitor na tv on matam da ne ai koi keltrol na mo sa thor ko do keltrol tv si monitor china leira kan che da thoibi adagi sangai monitor gai tharga manung da na keltrol yaw ma sing do badudi mai magi opinion ni madu ya ge heba ma yaro heba ma manipur government ka keltrol ga yanaki bani madu ma asagi uptroad ga haitera ga manipur police ka yanaki badudi ecom ga haitera ga manipur police ka india government yanaki badudi yanabai rumam na moni adu authority leje de substandard over over highway tang already highly technical the book to yamna expert sing yaw maram di channel amada wakta we harsu pita tara se aduga aina paw phangmadadi kanogi tenopal gi adagi mahadev ga lon wakta we na phangi adu sidi khoi gi discussion gi ni adu proof tahon ge hardi ai je panjai sini ko is highly competent oiba omna tahon biraga who can say that basi se chene tara lai yaw do se kun manga yaw do mari heti yaw ga i pi ba gamba chumna hayar se na tab because it is highly technical mi khar gi report gi lower ga di it is quite unfortunate. Thank you tamo hemanta ga tamo no ya da lakse break ki mutung lakse ke tamo break ki mutung da impact news ge agenda manipur yang video punam ko pham da thuna pudun lakse ga impact news mi yang ta dun lebi break ki mutung da yang video punam ko am ko ne taram nok sare tamo lo ya doina han lakse ke tamo lo ya maru ne hoje ki tamo la san thambi ba bihu du maru na technically highly competent oiba sing yahoningi aduga police department du madwai photo supply hair kanda police department ki port oibena police wireless ki kari department se so punna lemina pot so oiba aduga so far as yamna competent highly competent hair agadi adwai du mapan gi mi bu ko so bu ko su tasena yada bagi pot na thole scheme ma gi report am lai thijan basu tang khara boksang tana sigi problem lamina asek ba clear picture ma ubangam na ba tamora sindri opinion che tamo kamaina react to bining aidi tamogi keno si do comment ne magi views te react to ngali te ne khale manam di state si da react ne tamo ya bining de ai ya janingi hai bini yam sing ma kanda tamo na pp ri suggestion ya janingi ai imung de thokpa thodu ama ai imung na wayen ba she just aina keno gi wani ko aduga masi phatte madam di masagi favoritism mana amal laktori bane
favoritism dunaneba lakpaдаgineba hojik sigi question sil laise aduna yamna highly technical oiba adugi yamna authority oiba aduga independent body hai bitare ne ko independent body ma karim nexus leitaba involvement leitaba adum kambu tormugadi asagi machana sorame macha adum dandi phangni achobune sorame adum achobune dandi phangni aduna masidi yamna asagi highly technical expert oiba team mamana mapangi oibe amagi oibe yai foreign countries indagi oibe yai adum kambu singduna padana tigera lakanda kana no sida involvement lermise kana na ayaba pirami haidi posi kana na yare na puthore leidana ko adugumba mayam du loina tholagadi panga nutrient oiba investigative oiba kano ma inquiry mo oire na du de level of inquiry to su wange aduga public madu yengbada nungairani clear picture du tholupa kandami mayek sing tholi lakti ne aduni da yamung hemanta hojik tamo loya ju thambiri madu imung amda wathok thoi imung du mi yauna tikat pai du di kitang tabada nungaitaba mi penada basu yawu yai lale haibati lan bai wafam nataba nungainadaba yawu su yai aduga madu thoktanaba mi gi keno dasu maring marang tanaba khara hena akupa report ama oinanaba khara mapan yoiba neutral body aduga highly competent oiba ticket aning bagi matang ki tamo kamaina phaugi su keno ni hojiki lairisi gamena tawrisi amonda developmental inquiry gumba makhal amani makke khoi SIT haibani haiko special investigation team ama semani team si khoi araibam danati IPS ko khoi hana budi JC ram thanga principal secretary na IS na mana oirami chairman jadu ko na sungdoki anand prakash na oiraga Dr S Ibosa khoi IGP administration yauri adagidi kanoki transport director yawi moi ohum na sabani adu sume moi ohum si technical gi oiba know how khangdabadi yai adu inquiry ama taw matamda moina nangi radio do natraga wireless to poro khoi amte yenge harga es nang chumine laline nang try to wise high port khabar di yenga du kastor moi ai thajai moi si yauri mi sing matik cha mi haktani aduna moina mari le na basing gi report soi korom ganen khali wajiki asum chum da putho na ga mena moi da scenery ni Sinakanda company to the Hangani, no Piri Posiga, Adagi Sunaka, the Napsal is Kamatorino, Karigi Napino, number one Hangani. Adagi, as I can also the port say the PU Hariba, who is specific Mayam, see no in a citizen of Pana, P. Decimarum Kaino, Adu clarification to Ohio Port Malaram, Adu is so young and Kali. Then Hetera, the choice is Hangani. Karigino, no in a Hetera, who Hetera, in Napsal is Karigino Yabran. Portama in a Layu and Haraga. Huiyaga Sarpuya Biningidra, Hui ball penum lays on Porga, fountain penum, the ball pen in Salaga, Propoda Igana Yabigadra Porse, Yagadraba. Karama among the Kamata Salary Minusinda. Adum Sanabidunia when a yadi Harris. I need yadi, Madu, I give Caberna yadi, I give Pause in the yadi. Sanabiaro Matuti, Asumata have no web. A Hui police key can say, a wireless have said police department can not name. Yamaru Portman. And how you say wireless harbor company, soon native. Moina Kamato Saba Sunati, Adu Moina Kamato, Hetera Pujun. Moina di Ada Sunakanda Piu hired the Heterapi, you have the Hetera this May, Malem you in a late, the Margi list of Miami Yauri, wireless Putopa, wireless supply to work in list Miami lay, Madu Internet of Hangineva. Atopa company, Mana Tumanba can omaneva, Adosonakanda, Namigi, Napsalaga, Migo, they lay Raga Portam, Napsalak with the lower ports. Like Adaki Asagi, SIT Matango, Adaki Siki technical how. No how come me so I gave Madugi report Mudi and Lamani Taramani Tarakan the report must have been money report period to woman people is our people in Highway a Hugging Sagi Magi department man lay Portuguese I don't know Piram Ganana Hoilowi Adukana Tano the Hoikandi Adugi Mayam the Pira Kanduda details into Nainakan the Adugi report to a Picalapo Wagain and Lowever Aduda Aduga Sigisi Hayang Hugi investigation the Yamna Tangai for the Poram Lakadami Adu FIR Malor Kiniswenki Machina Karigumba Hui Maralerama Mara Lation FIR law store law store the court Yorani the court to the mina, a Mashidi Aganoda, Kanga the Sinaro, Sibia the Sinaro, or Natagana, the Sinaro, exactly. Mayam Lakaneva, the poor Malakane, Hojecti, Gamen Sina, oh, Sumba allegation of Malaysia, Sumbra, Lambra, Kamai over Kawilo. Tender process, I am delayed enough. As the land, but the technical can Congress away from Kambia, some of Kambia, Yang Seva. Howseki, wireless key say the man labors the line committees the way was German with me say. Line committees, German with me siga, Garigo and Gagada, Nasagi, poor Sigi mana, Loxing the Bokanosiga, Mapugi, my Mapu Hitariko,
consignee siga magase amato oeba consignee siga then adegi line committee ki chairman siga amato obia deba habadi aina kolom sima supply tori supply to kanda posi sumbra lanbra afabra phatabra hai potu mana yeng doi nebo ngasai line committee ka musine yeng doi nebo yeng kanda o summe summa kanda adudi mangon sinaro si authorities mane na hai mon sin doi nebo sinara kan da mana o line committee ne pire posi sumber lalabra hai mai sa hum ma gi yeng ya be pot ma lay adugi ngasai consignee da sumana oiba line committee ki chairman su amana oira ka di karawai da asum pot ko doi na hai pot ma lai hai be wan da kai di asum ba taw di aran ba taw isine sumba yamna hogi isam chamba che da laiba technical gi yamna maru oiba na taga so adum khangba ya po ne ba adugi sindu ki report ama government da submit tor kan da government na madugi mana action lo na ba or na taga na makha ta ba loge ba thamuk lakhul padadi kaim kai de ne khali aduna SIT do ai maram sai na khali kaim kai de ne khali ai simatang da okay tamo losalam dai hi tamo Rachandra maru na hojiki thambi dei ba kanu sing ke ngai tamon thambi ki ba atopa khitang highly competent obagi matang duma tamoi loya sima do adu yaning ba phawi aduga tamo hemantan thambi ba mosina thijali ba SIT di yauri ba sing sisu yamna ka hitare reputation phajan leiraba yam senior orba aduga home department ko ina thabak toroba ngak tani karim kanda technically adwai gi potu dakale kanda moina SIT di yauri ba kino team china dum technically oba mi su kawraga si chumba chumda bai se mono yeng thoga report ma dum tawbiba swai gi post leragati tongana technically ma do atop sinadrasu SIT na pirakpa SIT na pikhalakpa report tu mohoi masana ta pakti thiraga pirakpati oido mande moisu technically oiba jaga dre karai bu technically changhet bai ai kana ko bu yai adwai gi potu phasana involve tawno phasana tawbi oira magati adwai report tu dum pen thok pa yabi prasni ta ai gi mota ani to khato sake hoi procedure ki allegation ama jari ba procedure allegation ama le da yes adagi technical kanoma technical ki allegation ama yai yade technical and yes technical oina madu jagi procedure ki aspects da di ai madu government ki tas tok jete ko either kogi IPS no oigara IS no oigara mapan oigara madu da tas tok jete ai na sai panjak re aina SP wireless oidingai da naharo dagi wireless mayam phai panjak re ko kulai du dei tas tok jete haidi nongmai bom du da ina haidi adu police size na pi du na wireless he si yabra yadabra na ai isana soi tawraga pi ba se ko no logdi ai hajak re ko moi pen tha to ki se this is my I think last submission aduga technical ge view si asagi panbigriba mohena lawrom technical de lawrom gani ga haibu di khun unatam ni na ai gi di asai kaiguba state su kaiguba case to matam da CBI da sino adagi enforcement director da sino ga na tongri dra sai dok dna hoji hariba mi singsigi integrity na traga magi qualification hajaba nate moi di aina ujaba da di siki subjects da di with due regard asum magi moi da kaiguda yaudi technical am to min yaudi hajariba aduna technical ki allegation di it should be examined by technical body procedure ki di any yai ko any ko ki state government ki officer man lit toba department inquiry si anybody kuchum tok jari aina sum chairman ro tok bari yawi aduga sigi aspects de ki I am repeating again technical ki di it should be a technical aduga makoina logdi hebdu di ai mod khangjite ko mod di okay tama aduna ai di procedure mistake ta di I would not challenge aduga technical ki di it should be a competent okay tama thank you tama lo yalo selak se regarding the procedure mistake ki level ki adwai gi potu da di kesu kai de madwai du kana gumna dum ila ne khangbu ya phone adwai du ma thoidong na kanun lai jete objection na tragana suggestion lai jete aduga tamola chan thabiri se aduga yes wire set ki matang du orgadi yam highly technical obamina to honing hai basi stand tawlo le ri damo last stand tamo last stand ai hai jage hojiki procedure ki matang du tobham thop ngak tane tawhine dum okay tawjisan obo technical ki woiba matang do hoi technical expert sing jong ge dong ne ha aina ju matam da aina ai gi paper si idring mamang da ai khara ai paper si da su ko tore khara ai yeng e bo mamang da gi hona channel ga lai mamang da channel lai po to kari thing de tamol ju haina mamang da wireless mayam lai khre company ma gi wireless da atop company gi kano si nafsal brand nafsal lena kai do gi mamang de thing lakte adugi culture ma lakpaduna ohelakpi ohelaki be film ne ba adubu laibuk thibadi
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯖꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤ ꯁꯟꯆꯥꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯧꯕ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯇꯦꯔꯥ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯤꯇꯦꯔꯥ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯟꯆꯥꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ applied communication amasung cultural New Delhi da hitera wireless sing makogi megan model makhad yon ba yagani haibagi agreement amasung moisi tongnerga lei haibako ayu thamu kari mukse ayu yenge bako aduna pasigmagi system ama leihalami ba adugumba agreement ama leiriba sigumba companies da kamai tawduna Manipur government na Sansar communication sida supply to haibagi order ji piramino haibani da my point is simiko masagi company ama direct labor me do the supply ji tawro haibagi order pi dadana hitara companies the direct tawna pi dadana Sansar communication ko ba New Delhi the base to ba hitara company gi agency am the supply orders ji pitho me haibani da sir adugumba supply piriba company duga hitera company India da base tawdaba India da base tawdaba China na sabani nate hauji hitera company China based company sinagi ne ba sina da leiriba hitera company sigi ama Sansar communication haibiji hitera company sigi makhada thabak tawba yai haibagi agreement ama leirame haibani da adugumba ngasagi Sansar communication sida Manipur government na kari damakta natraga home department na supply order piramino haibani da kitamo lotion ge ne khala tawa tawa lakcha ki tamo Rachandra ina sai lo yen torum ni amtanga lakcha ning bese maroina sai hitira si sina da base to company ni haire aduga Sansar tamo kari Sansar communication sida tamo magi marketing to buya aduga trade license en khambada yanabunti soi lenam no wali sam nara kanda ado laiba question chen khambada swai dadi tamo ina aigi site chu khanjabada market policy aduga market ki kano haitare lainariba yanabada hitera du pami harasu Manipur police department natraga any kananomna adwai da chatpai khudung chaba leitamne India da base tawba mo yanaba authorization leibam thirakpa hitera gi portu Sansar gi kanoduna supply tawbura tamo swai gi si en khambada kai ba kai da basi tamo gi mod natraga su swai state en khambada marketing policy na daga kana gumma gi mo na lobu gi mathok chu tar khadra in khanjai tamo aina jebdi haludagi madugi train je tamo kari comment thame ai hajar ki aina khanguduri ko hoi ai gi hitara dagi Japan orga China orga adu de import tare Manipur government na China de puram logedi import tare koi gi hitara kano dagi Delhi base office ma contact to bata ka litre Japan ne direct lobu ye madu kari ko import ko idu direct hitara logera Japan de logera anywhere dagi America de logera kudum na koi Motorola dagi US de logera ai matam da US de importer in ko Motorola se sai dok na import license ne koi chip se DGO na koi test to chalu ni US da aduna koi direct logjabani sida aduna in chapter jai do one first part procedure mistake second part ke kan hai kai do gi hitera da logdana ade Sansar app kon che kargi involve tori no haidana procedure gi ama SIT da to bigebra kana gumba inquiry ma department inquiry to bigera maduma yai ko mo se ni level se procedure gi lapses to ba officer sida involvement li tabiya ro evni da maduda aran ba kai do map thike piro yare maduma de ai karim ta je de ko anuga ai di very strictly wireless set ama yade madugi nomenclature sin do mapung phade output yam de channel do kul lege do ani da leir mi gaina sum allegation agadi madudi competent oiba laboratory amana test to buna tragadi aikoina kana gumba ma gi record de koi sai de inspector ra DSP ra SPM na soi to si dudi lobado nungai ti hajabani ko tawon to loslab comment thame kari supplement to ni taw kanoni hojiki marketing gi matang se hai aina kana gumba company anywhere
पृथ्वी की मफम अमदा लेबा कंपनी अमदा मागी पोट योनजगे हाबदा यारोइदो अमदा लेते अइना सिदा सैमसंग के इमा कनो मोबाइल मा योनम हांगजगे हाबदा यानी चाइना की कनो फैक्ट्री अमगी पोट अम योनजगे हाबदा लो यानी तो मसुं अइना गवर्नमेंट पामिदि मणिपुर गवर्नमेंट पामिदि पुलिस डिपार्टमेंट पामिदि करिनो हाइकांदा ngसागी मुइना सप्लाई तौगे ना हारगा सप्लाई दु करम पोटनो हाइबो पोटो आई सिम पिओना हारिने बा सिगुम म लई सि पिजगे ना मोइना यारिन सप्लाई ऑर्डर पिरिने नंबर थारा पिरिने सीपीओ ना हारिने सप्लाई तौरिबा पोटो पिउ हारो पोटो पिदना माना मिगी पोट म लेसल पिरगदि कमाइ तो अदो दे फामा हाइ यादा सिंदा आई हेतेरा पिजरके ना माना मदो हाइबो करि कागे बसिनिदा अदो हाइदि कइनो सुंसा सादबा पोट अमा मोइ मुई म पोट नतबा पोट अमा मीना नफसल पिरगदि आई अदोदि मादि सप्लायर एजेंट नतबा सिंदा मादि ओजे सप्लायर एजेंट ओरगदि अखोइ सो मा पिक्तन याइ स्वाद सम तौबा याइ वानदा अदोइ पोट प्रोसीजर दो प्रा लाप्सेसनि देन अदगे अतोपा अमना ngसागी एसआईटी ना थिगलिसि करि करिनो हाइबदुमा अखोइ येंगदबने माना पीसे टामिन कंडीशन सि यांग होजानि पीसे अदसु यावरिनि ngसागी करि लाप्सेस लेगे ना ngसागी से सांग मयाम सिदा करि लाप्सेस लेगे सि नंबर 1 दा यावरिनि अदुना मदुन एसआईटी सिजा सेमगा थिगतपदा आई मदु कइसु तोंना कन तौदेना आई लौया अदुना मसिना हयंग कोर्ट लाकांदा पुरा मसि कोर्ट लौने हाबसु लेपोंते गवर्नमेंट की मनि माइ छिंगनबा कराइदनो मा सोइबो खै यावरे हाबदु थिलगा ताकनबा पोट अमने देन अदगदि ngसागी रिपीटर से रिपीटर से यामना समना खोइना त मनुंगी टेक्निकल कनो दु तो सेबको रिपीटर से दा मोइना हाइरेसी कनो सी पीयू हाइरेसी दा मोइना पिरेसी 6.25 की किलोहर्ट्ज की कनो खत पिरिने अतेन म पिरिने अदुगा अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट मोइदा पीयू हाइरदी 12.5 किलोहर्ट्ज की सांगना सब पोट पीयू हाइने पोट सीदा लेबे पोनी मोइना सीदा पिरेने को सीदा लेबे पोट सीदा पिरगा लाइन कमिटी ने करिगी यंगहुदगे सिने खोयना लाइन कमिटी अदुदी लाइन कमिटी तो कदना मोइगु हाफि कइनो सिने टेक्निकल को खम मी करि हातगे सिंदा रोदी एसआईटी ने सेकप यादगदी लाइन कमिटी सेमबा लाइन कमिटी दो ओरिजिनदी मोइदी करि क्वालिटी लेरगे सिने मोइ कइदरगे सिनिदा कनोजी अखोइगी यंगबियोबा सी फिजिक्स की नॉलेज फजन लेबा तामोन खंबिरमगनी तामोसी फिजिक्स नि एमएससी फिजिक्स नि आई गाय खमनजै एजगो अदुना सिगी ngसागी किलोहर्ट्ज द खेनरिबा पोसना सांगना सकदबा पोटमा पोटु टेंशन चलनी अदुगदी पुलिस की वायरलेस दा अरानबा तौरे हेसि करि कायगे सिनि देन अरोइबदा आइना हाइजनिंगी अखोइगी मरा लेबदी लेम थाबा यारोय आइगी कइनोनी सिंसियरली मिनिस्टर दा अपील तौनिंगे से अखोइगी पब्लिक मनी से कुइरे लुट तौरे से कांगु खरन लुट तौरे सिंजे अचौबो ओइगेरा मचा ओइगेरा मयाइ ओइगेरा पब्लिक मनी लुट तौबा यारोय सिनि खोइ सोम नाकंदा पुलिस कांस्टेबल अमना सोम नाकंदा लुपा चाम लौबिदमतदी मा करिगी मा सस्पेंड तौई अदो माना सस्पेंड तौरिनी अदुगा असिगुंबा करोड़ की थबक सिदना अदुगा करोड़ की सुनतबा करोड़ हाथ की सुनतबा ngसागी पुलिस की नाफ ओरिबा मणिपुर पुलिस ने कई गांगना रेगे से आर सनार फंबा मीमना लाइन ताबा याबा पोट इक्विपमेंट लेबा पोटदा असु याम थिना मोंग सुमदबा तौरगदी कइगिनो सिंदा मधु मथिक साबा सराक पिगदबनी लालमगदी सिने हाय लालमदगदी अखोइ खंगदे लालमगदी हायबनि को हायजे आई स्माइट थमजे थैंक यू तामो राचंद्र दुगा यम हेमंता तामो यांग से इंपैक्ट न्यूज ती लाक्पिबा दुगा गसे के एजेंडा मणिपुर से मपुंग फान बगी दंग ताइना लोरकपदा इकाय खुमनिजरब गेस अहु मपु अमकन थागचे ngasi ki damakta impact news ge agenda manipur matang solution janda batna ni role ya bulamdam sita thodu ba thodu ka thok kya gi marik chum report ki damak impact news miyeng ta dun lebi